U današnjem videu ću vam ispričati jednu tajnu i pokazati jedini način kako da prestanete sa odugovlačenjem. Zamislimo da recimo treba da odete do prodavnice i sada mnogo vam se ne ide. Ono što radite je uzmete neki planer i počnete da pišete, da planirate šta ćete sve da radite tokom dana, kako ćete da odete do prodavnice, možda napišete neke korake kako da vam kao bude lakše. I tu potrošite 20 minuta. Zatim, nakon par sati, setite se da treba da odete do prodavnice, ali vam se mnogo ne ide i počnete tako 10 minuta da razmišljate kako vam se ne ide, smišljate nešto što drugo morate da radite, kao imate mnogo obaveza i dalje to odložite. Sljedećeg dana već je prošao ceo dan i vi i dalje morate do prodavnice, ali sada je već neophodno, a mnogo vam se ne ide. Ono što radite je uzmete društvene mreže da se malo smirite i tu gledate pola sata. Neke stvari koje inače nikada ne biste gledali, ali na kraju ipak uspete i odete do prodavnice. A da, u međuvremenu ste potrošili još 20 minuta dok ste se spremili, obukli, jer niste iskoristili priliku kad ste recimo dolazili s posla, pa vam je tu bilo potrebno 20 minuta. A zatim kad ste došli, potrošili ste još 2 minuta da biste u tom planeru štiklirali da ste bili do prodavnice. Uzmimo kao primjer da sam čin kupovine traje sat vremena. Što znači da je to neka kao malo veća obaveza i da recimo da ste nešto drugo radili tokom dana da bi vas malo umetalo. A sada dolazimo do prave istine. Koliko god da ste bili zauzeti u tom danu, da ste tada kada ste shvatili da treba da idete do prodavnice, da ste otišli, potrošili biste sat vremena. A u ovom slučaju ste potrošili 2 sata i 22 minuta. Potrošili ste sat vremena i 22 minuta više nego što biste potrošili da ste odmah otišli. Što znači da ste recimo otišli na početku, mogli ste da sat vremena i 22 minuta gledate neki film, neku seriju, da igrate igrice, nebitno, imali biste potpuno isti rezultat u vašoj produktivnosti. A ukoliko ste to radili za svaku stvar koju ste planirali, zamislite koliko je to vremena gdje ste mogli da radite bilo šta drugo. A uzmimo neki manji primjer. Recimo da prolazite kroz kuću i vidite da nešto treba da se sredi. I sada ne sredite ga tog trenutka, nego odete da nešto radite, a smislite u glavi kako ćete kasnije to da uradite. I sada recimo da niste sve planirali, ne znam šta, nego da kasnije zapravo odete do tamo. Taj put, zamislite samo te korake dok vi odete da uradite tu stvar, koliko biste tu uštedjeli. Znači uvek štedite, čak i kod ovih sitnica, možda ovo sad nije 2 sata ili koliko već, ali opet svaki minut vredi i svaki put uštedite. Ispostavilo se da ovo možete primijeniti na sve u životu. I svaki put kao nešto padne na pamet da znate da treba da uradite, svaki put kad ga tog trenutka uradite, možete biti mirne glave jer znate da ste zapravo uštedjeli vrijeme. Ne da vas to nije prekinulo u vašim ne znam kojim planovima, nego mi zapravo dodalo vrijeme da radite na onome što zapravo želite. Druga stvar je naravno da recimo dok učite da ne idete na svakih 5 minuta negdje da nešto radite, ovo je drugo jer učenje je jedna cijelina za sebe. Ali ukoliko recimo kad želite da učite, uzmete par minuta i nešto učite ili sat vremena, onda poslije imate vremena za sve drugo jer ste već učili. Ne morate ni da planirate, ni da razmišljate o tome. Zamislite koliko samo to razmišljanje samo o tome što treba da radite, koliko je to teret. Ovako je to gotovo, imate ceo satak dana, možete radite šta god želite. Do ove tehnike nisam došla slučajno, imala sam problema da nikako ne mogu ništa da stignem i onda sam otkrila da ako želim nešto, treba da radim kako drugi ljudi to rade, koji uspevaju tome što ja želim. I onda sam počela da posmatram. Dok sam bila na Ausbildungu, bila sam u svim oblastima u hotelu i onda sam malo razmišljala šta su oni ljudi koji najbolje rade u toj oblasti, šta oni rade i kako uspiju da budu tako brzi i efektivni, a da zapravo to ni ne primjećuju, niti da oni pričaju o tome, niti da oni shvataju da su oni tako dobri. Tako da sam počela sa razmišljanjem. Evo recimo u jutarnjoj smeni, kada se postavlja švedski sto za goste, šta radi jedna moja koleginica. Sada mi kada odemo, treba da postavimo taj švedski sto i nakon toga se dodaje u neke stvari, kao što je na primjer jedna vrsta salame, nije bitno. I sada, mi svi da bismo što pre to postavili, mi prvo odnesemo sve to i onda dodajemo te dodatke. Jer kao da bi sve bilo da smo brzo to postavili, da ne znam ja šta, kao da gosti kad dođu, ne znam. A ona je dok je bila tu, kako je prolazila s tim kolicima koje je spremila kuhinja, koja stoji u frižderu, ona je došla do te police gdje se nalazi ta salama i istog trenutka je sekla, stavila ta kolica i direktno odnela. Ona nakon toga ne mora da razmišlja o tome, ne mora da se vraća. Samo taj korak da se ona vrati do te police i da izvadi da tada to uradi, sami ti koraci je nešto što je ona apsolutno uštedela time što je to direktno radila. Sljedeći primjer, jedna sobarica. Kada dođete u neku sobu, prvo što treba da radite je sklonite sve posteljinu i sve to, onda odnesete tu posteljinu da se pere
zatim donesete, namestite novi krevet i zatim dodajete sve što su gosti pojeli. Recimo kafu, keks i tako to. Šta ona radi? Ona kada uđe u sobu, direktno pogledom pogleda šta fali, zatim kada donese taj stari veš, kada donese novu posteljinu i sve to, ona ne donese samo posteljinu, nego donese i taj keks, tu kafu i to mleko i ne znam šta, i onda uštedi ceo taj korak da se vraća, zapravo uštedi korak da gleda jer je već bila tu, da se vraća i da ponovo dođe da to donese. Zamislite koja je to super trik koji možete svuda raditi. To važi naravno i za recepciju, recimo ako imate mailove direktno kad ste već na kompjuteru pogledate ili za sve što god želite u životu možete ovo primijeniti. Ne samo što sam produktivnija, srećija, što imam više vremena, nego nekako se osjećam bolje jer znam da nemam taj stres, ne mogu da zaboravim nešto kad sam ga već radila. I ne moram ni da mislim o tome, ne moram ni da pišem. Kasnije ću vam pričati o planerima, zašto su oni zapravo super. Ali za ovu produktivnost, ukoliko shvatite jednostavno da je to super stvar i da štedite zapravo vrijeme, onda vas neće ni mrzeti. Kako ovo funkcioniše da vas zapravo ne mrzi u samom startu? To je jer ste već na tom mjestu, već radite nešto, već ste aktivni i onda samo da dodate tu stvar, nekako to nije toliko teško, a usput znate da time štedite sebi, da napredujete, direktno vidite rezultate jer ih direktno radite. Tako da, eto, tako ja to radim, tako ukoliko kopirate mene, kao što sam ja kopirala njih, tako ćete i vi uspjeti da isto to radite. Evo još jedan moj banalni primjer za snimanje ovog videa šta sam radila. Kad sam išla da ispeglam ovu odeću, odmah sam usput sklonila sve što mi je bilo na putu, da imam čistu pozadinu, uzela sam kabel dok sam se šminkala, da mogu kasnije da prebacim u laptop, da mogu da prebacim ovaj video. Zatim dok sam slikala za thumbnail, odmah sam slikala iz Instagram, direktno sam i objavila na Instagram i sada kad snijem video već mogu samo da ubacim u laptop jer sam je spremila, da krenem da obrađujem, da objavim video i kraj. I poslije mi je slobodan dan, mogu da radim šta god želim. Ne moram tek da mislim kao kad ću da objavim na Instagram, pa kad ću ovo, kad ću ono, nego eto, nisam sad uštedila kao na prvim primjerima 2-3 sata, ali uštedila sam sigurno 10 minuta i to je isto super. A sada što se tiče planera, oni su dobri, ali za druge stvari. Primijetila sam recimo na poslu da jedna koleginica koja je u vezi s njerim sa posla, ona kad stigne kući, ona priča sa njim o svemu. I tako obnovi gradivo i nekako više u toku, zna šta se dešava. A ja kad dođem kući, ja radim potpuno druge stvari. I kad odem sljedeći dan na posao, shvatila sam da pomalo zaboravim. I onda ja to koristim svoj planer, da jednostavno pišem malo tom danu na brzinu, kao šta se desilo, šta sam naučila i tako. I onda nekako obnovim to gradivo i nekako svoje misli predam na papir i bude mi bolje. Tako da to je jedna ideja što možete raditi. Ili isto volim da imam tako nešto da mogu da zaokružujem, da imam jedan mnogo lep planer koji baš volim i koji mi tako nekome raduje da to pišem nešto, samo da sve popunim. U njemu možete planirati odmor, možete zapišiti kako ima rođendan, možete da pratite svaku naviku, imate kao već za svaki dan, možete svaki dan da nešto pišete, možete listu za kupovinu, možete nešto da bojite, ne znam što oni kažu, da merite kad ste vežbali, koliko ste vode pili, bukvalno 1000 stvari i ja zato to volim, tako da čisto kao jedna aktivnost u kojoj možete uživati i eto kao držati svoj dan, pričati s nekim šta se tačno desilo, što možda ne biste opterećivali neke iz okoline. Do sada sam za svaki dan nešto napisala. Vidite koliko je samo lep ovaj planer, tako da zato ga ja volim, ali za produktivnost je to potpuno gubljenje vremena. Vidite koliko je cool recimo za februar, pošto za januar sam već sve ispisala. Možete da okrenete, možete da otvorite, svuda imate nešto kao... Danas da mi ovaj video pomogao na vašem putu i da ćete krenuti ovo da koristite i da će vam 2023. biti najbolja godina u vašem životu, pa se vidimo u sljedećem videu.